Inabi na niyan Governor Dennis Pineda yung mabilog a Pampanga kang curfew kapamilatan ng Executive Order No. 11-2020. Niyaya liwa kasi kaning patupad ang curfew time balang balen inyagawa ng 8 p.m. to 5 a.m. king mabilog a probinsya. Itik ano yung dapat ng tukyan ding ang tao king Pampanga. Ay, ini kasi para maging uniformado yan eh. Ating kasing curfew na alas 7 yan eh. Kaya ngayon, uniformado na eh, manibatala so chunimbing, yung alas 5 na ng ganing do, yakin yung curfew para uniform niya yung buong probinsya na ng Pampanga. Opo. Alayang age limiting utos at dakpandongan kanureng eta kikiketi. Makanyan man atin pamuring exemption o esakop ng curfew. Detereng health and emergency frontline services personnel, government officials and frontline personnel, traveling for medical or humanitarian reason. Ding papunta o manibat keng airport, magobra kareng establishmentong pambengi at aliwang valid reasons agpangking batas. Parang naning section 3 naning executive order number 11 series of 2020, Philippine National Police, barangay officials, ang kakatamong local chief executives, ang foreign kakatamong other law enforcement agencies, may atasan nila para siyahan na instant compliance na rin tao kining kautusan ng kakatamong gobernador. Effective yung curfew kabang makabilya keng modified enhanced community quarantine ing mabilog a Pampanga. Diyan na lumbang parungaw, CLTV News.